ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯇꯤꯚ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯜꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯍꯟꯇꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯇꯤꯚ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯦꯠ ꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅ ꯏꯀꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯒ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯉꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯇꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯛꯇꯨꯗꯅꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯔꯤ नौना शेड्यूल ट्राइब लिस्ट हापसिली हिमाचल प्रदेश की हाथी ट्राइब हापी अदुगा तमिलनाडु की नारी कोराभम हाइब ट्राइब सिम हापसिनगी छत्तीसगढ़ की अदगी बिंजाहिया हाइब ट्राइब सिम हापसिनली अदगी गोंडा कम्युनिटी यूपी सिम हापे से हापके हारगदी मीडिया दुम हापे अदु रिकमेंड तौरगा मसी मागी लेंगी प्रोसेस से लाकांदा सुम चनरगा सुम तौरगा लागा हाफम थुपदुती हापी आई हाइबनिदा मणिपुर की सिसु मणिपुर गवर्नमेंट थाबम थोकबा मागी क्राइटेरिया सिंगसे सुना लेबा मितै सिंगसे थारगा ngसागी अदु बाउदी उबिबि याइ सिनिदा मितै ट्राइब डिमांड से मतम सांग एबा मोर देन 2 decades हैना हाइजेले इनेबको मसी सी येंगागा मखोगी की फेवर दा नत्रगना मखोगी ओरिबा फिल्म सिगी मितै सिंगी सोशियो इकोनॉमी सिबु कैम फरगे ने होजी मसीगी सिगुम्बा मयामसी येंगाकांदा रिकमेंड तौबिबदु बाउदी चुमब्राइना खल्ले मसी रिकमेंड तौरगा खुदक्ता हेक्ते शेड्यूल ट्राइब से ओरकदौसु नत्ते अदु मागी सांग्रबा सही द पियाबगी प्रोसेस ने सिदी पार्लियामेंट पुथोरखिनी अदि कई तौगनी मदुगी मतुंग द प्रेसिडेंट आयाबा पिरकनी स्माइ तौरगा सिगी मयाम सी लाक्चसनोबा मदुदा मितै सिंगसे बाय चांस सिगी शेड्यूल ट्राइब ओइबियाबगी कंडीशन से सुदे अदुना मकोइ से फेल ओरे ओजरक्सनो हादरक्सनोबा अदुमाय हादरकपुदुदि मियामना वारौरोयबा अदुगा मणिपुर की हजूजिक लैंगाक पाइरिबा ममांग द पाइरमबा मयामसिना मसी सुम नमधरगा लेहनबसिदी मियामना सुंपेन पेनिंगाई ओइदे अदुना मखाताबा मसीगी खोंजंग सिजी हेन कनसिलकबा याबी ओइतोकसु लेरिबनेबा मणिपुर दा हजिक शेड्यूल ट्राइब लिस्ट यावरबा फुरुप 93 दोइनेबा लेरिसे हाइदी इंडिया गवर्नमेंट शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस से पीरब 93 दोइनेबा मसीगी मनुंग सिदा अमुका कुकी सिंगदी अमुका एनी कुकी मु हाइरगा अलनग्रीनेबा any cookie is the neighbor queen any cookie magi clan adu ada kind of Myanmar de sang kera cookie adum san be abi mong de lede adegi koi Mizoram de lo hoi Mizoram gi hana koi India manung ni na haibu su lai rasano aduga Manipur da any cookie na hai tar gadi cookie kuti mujit san be adu ni Myanmar de sang kera kadai de sang ke adugi bibam ju da semaga kyam yam hai singe je ko semaga मसागी मधुदा चलन ग्रवनेबा मतम अदुदा मणिपुर गवर्नमेंट सु मधुगी अयाब पीरिमनेबा मखोइने एनी कुकी हाइबदि पीरगा ओनली मिटै ट्राइब सिंगसिना एसटी लिस्ट यावजगे हाइबा कांदा मसीगी गवर्नमेंट सिना की दने अदुसु कोनी इशागी युमदा यस इशागी लेपाक्ता माने अदुना असिगी याम किमनग्रे सिनिदा खोइना हाइजनिंगबदि किमनग्रे खरसु नुपा थोकप चुम्मी अदुगा यस हौजिक इंग साइनासु हाइजगिबदुनी सी पीरुरकांदा अकीब फाउरिबदु फाउबिगनो किबम थोकते यामना किबैसु मथौ तादेन खल्ले अदुगा हौजिक थोकलिबा इरांग सिदगी हेना चाव इरांग अमा लाकनी हाइबदुमसु खनबिरुनो मणिपुरदा असिगुम्बा फाना सुनबगी इरांग हाइबसिदगी सिदगी हेना चावबा इरांग अमामुक लारोय जून 18 की थौदोकता सिगिबदु अखोगी मी केसु याम नते मी ट्राइपान सिबनी अदु हंदक्ति मी क्याम सिरगे अदुदगी सिना मु हेना चावकल इनेबा मसिदगी हेना चावबसी आइदी मणिपुर दा अमु हना लाकदो मानदे अदुना मसिगुम्बा फिबम सिंगसी येंकांदा मणिपुर गवर्नमेंट ना लवम थोकपा मागी फिरेपसे चपसाना लौगदबने अदुगा एसटी से अखोगी कुकी दगी लौथोकदबने मखोइ सिंगसी इंडिजिनस ट्राइब नत्ते मखोइ सी
kogi nomadic tribe ni makhoi singda status pibase lali haidana yelaka matamda masigi matang da su tribal affairs ministry na manipur government da nakhoi mot kari legena representation thar oina haiba matamda haji stakeholder meango wari sagini mo hari ne kuki singi Home dog, yes, nomadic tribe nation muina su harap natro, we masana su yajarap natro. Mukuji ho Israel degi lakba Benay Manasi have a tribe to Nika, mui masana su hajari natro. Adu di mu indigenous uitre have city, masana dum tab natro. Indigenous tribe natawamakai ST listed and beadi have city, Masagi ST listed and begi criteria si muchan yauri. Adu tadi masana su makuji indigenous natti hajaraba sing adu loktuk na bagi representation pira uina hairako matam dana stakeholders sing siga khanagini haiba aduga genuine oiba mitei singi ST demand sigi matang dana wafam ama babu phongdok tuna tumin lesin ba haibase manipur sarkar gi kwai gi chumda ba thawong ni masina maram oiraga manipur da hena chawba irang amamu ngasagi masi thada bana maram kanda mitei singsi ngasagi pendaba sum namdhabi bagi sawningakpa khangba sigisu khangba ngamegi limit ama legiduneba madugi limit to hendokidana onjilagadi manipur lengak to soidana onjilakani manipur lengak ki thau puriba singi mathakta tarakani masigumba singse thoktanabei damakta matam sari ngai da tohum thokse tawbuna chungani na khali maduna ta targadi hayeng tungi mirolna ngasigi lengak mamangi lengak singa sibu kogi yamna thina ngang ni habisi ai smai thamjage the Hindu the report over the atop national media the report over adu why sipalli maitei gi scheduled tribe demand gi changsal ke ihodu gi makha pona high court of manipur ta ki ruling sina trigger toba violence ni habidana masi national media sing the panba report sing manung ke aina court tawjabani matang sida ikoi ozagi meeting da masai ikoi pabung no so hypothesis test tawgre scheduled tribe maitei gi scheduled tribe demand gi matang sida court la live ruling siga relate tawgadra lairiba violence ga haiba question sima nakalam romda national media na lairiba scheduled tribe ka mari leniba issues report tawu matamda bias oiba gi wafum si kada hok chumina tra ga lali haibado as a senior journalist amoina kamai yeng thambi maswaida masi hainingi di handak manipur thokliba violence se khoi scheduled tribe demand ga mari lena di na ai ahmad haijage maramdi masai khoi uncle so haibigiba scheduled tribe ka mari lena bani haiba yaningdaba haiba tribal solidarity march me hom da pangthokibsida hairiba mitaina ST status ta leige haibagi matangda single khoigi kholaw ma phau lawkhidaba sina dum tai masigi kudong sabasi court na pirakhiba magi directives amakak manipur government da pirakhiba dugi kudong sabasin lawrga makhoigi another demand ama phangna khona bani han lawba yai ado harisi masida national media na sagi court tawbada onaribase masimadi yamna mayek sengna sengdo hobu chumien khalle adu hojik harisi court na mitei se ST status pigada nate masidi yamna sangba lengthy process sama lady aduga 100 February ani da amuka khogi chief justice golmai gai phulin chiu hai malako mana pigiba directives asidasu mitei singi status khogi scheduled tribe status demand gi recommendation thau haibasi cancel to natteba sida mayamna sida confuse ama lady ba masida haidise magi magi directives adugi para 17 gi clause 3 da yauribasi only masida hairibasi unconstitutional natraga khogi court na masida kutingin ba yaya de haibi yofam du yeng kanda man haibasi mitei singse scheduled tribe list channanawa consider tau haina government piba peram khak yauriba masine longthoise aduga khogi mitei singi scheduled tribe list chanba chandabagan mari leinoba masagi recommendation pigadamni haibase masidi still remain adum lengana leirio swaising ba kuidan confusion aduga mitei singse hairi dudi court amana mitei singse scheduled tribe list chalalu ina haibudu yade haibeneba madu court na kutingin pam thokti en haibeneba aduga masagi khogi mitei tribe union na thangalakhiba khogi magi petition dugi paukhum oina ngasagi court na adu pirakhibaneba
masida amuka May February anida masida amuk review tawrakanda haribasina ngasagi recommendation thau haibasidi sidi masana haibam thokpuneba tribal affairs ministry na manipur lengakta dige recommendation ama mitai chanba chandabagi matang se piraknaba hairakpase masigi pibam thokpa pakhum dudi yes moina masi maram chai haigera sade haigera moi pibam thokpa pakhum amudi bigadamne adu sumpi pidana ngasi phawba sum lehen bai se sidi ya sidi am maram chada ba makhang sinida aina hajiningiti mitai singi koina masida moina pu hairiba recommendation sida yaurisi socio economic report sine aduga ethnography sine ba pu hairisi masi pibada manipur government da kyam kiningai oiba leigi haibisine makhangingiti masi pibada kiningai oide na khalle ba ide masida mitai singi aseng ba magi ethnography amadi socio economic report si pibada manipur sarkar na kipam thokti sini dain haina masida moina kibagi maram chu chade aduga masi piba matamda hena chawba irang ama tholok pa yai haibagi pakhatpagi mami masu tari manipur government aduni moni ki ai chair heng dra haibido mami ma tari ba adu hainingai di hojik thokliba mi chani ga taramapan siraba aduga mi 60,000 plus the displaced toraba aduga mi oi kunmari kunmanga na ngasi phawba thiba khangdna leiraba asigumba irang sidagi hena chawba irang ama lakani sin kari irang no ki sidida chawba irang sit kaino mi siraba mi mayam siraba sidagi actor lebam changba economy si kai crash toraba adagi sigumba yamna khudong chadraba pibam asigumba irang asidagi hena chawba irang ama lakani na ki risi karamba irang lu sinida aina hangningi di bibam thoeba mana yes mana se mitai sing se scheduled tribe list da sanbada maram chai chade ma hamimdo hayo migi ethnography pu haibani aduga magi socio economic report to pu haibani si pibada manipur government da kasum ngai leitena kana su sawum thoktina mitai na st list sa sange haina demand to bukanda atop proof mutna sawningai yeningai maram su leitena masidi magi but right ne mana tanham thokpa aina aigi government amada aigi adu pu natraga piganu haibana chingba sidi magi hak ne magi hak tu tanjabada atopna kuthingin bagi mathau tade aduna hojik aina haningi de manipur government ki bam thokti haibsineba manipur government na asa hariba recommendation je tharaga hekta mitai st ogdaba natriba process yam chen sangeba sidagi hawbadi sigi manipur government na hawguduineba magi recommendation je tribal affairs ministry da thara matung sida ministry amuka registrar general of india da thagaduri neba masigi report se mathang amuk tharakba kanda national commission for scheduled tribes tam thagaduri ba masina tharakba asidadi man hari sidi swai sidadi ongot complex oireba amuka masida oire sidi mana legislation se amend to no bi damuk tharakadu neba amend to ba haiba sida lok sabha amasung rajya sabha gi ayaba yawdana yaroi after all lok sabha amasung rajya sabha gi ayaba phangwa matungda president of india na indian constitution gi article number 342 gi clause 1 gi makada mitai sin gi st oiren trak oide se laptokadui ne amina asok sangba lengi process am walingai da manipur government na pangki da ki maram kaino sinita parliament maram sai chadien lain rakhineba pastor rakhineba maduda fail oirakpa aduna makhalamani aduga manipur da leminariba kuigi yes mitai sing st na ti tribal na ti makanan haiduino sinita mitai tribe na adum hobudagi laeba masidi mitai sing hairiba sidi nauna general oirambadagi mitai sing se amuka scheduled tribe oigi habina teba 1949 gi mamang da leramba mitai sing gi status su da hanjinjagi haibane mitai sing stand very clear am sing hairiba aduga sida yetpa ba haidudi masidi yamna maram zadaba kuki people's kharana masigi mayokta koi agitation ga takutna ngasagi tribal solidarity march tribal sino khundaba phom khuding to pangthokane na pangthokpa aduga atai dana kari irang thoktraga suchanpur da pangthokpa tribal rally the solidarity march da irang thoga ngasigi misi minasi tholi bagi maram sidi masi hana nainobam chup thoi sinida aduga amukso indiana handak nouna कोई UN Human Rights Commission da magi report piba matamda manipur da thokliba irang si scheduled tribe demand ga mari leinei haide
ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ UN ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯊꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯌꯦꯁ ꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯗꯒꯦ ꯁꯨ ꯂꯩꯅꯩ ꯁꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯦꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯦꯠꯄꯒꯤ ꯍꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛ ꯇꯥꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 9 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯗ 9 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ इवन कोई लम मचेत अम फाव लेब यादबगी यामना खुदोंग चादब मखों मायोकनरिब सिसिदगी मणिपुर तंपाकी 700 स्क्वायर किलोमीटर सिसिदा मितै सिंग सि सुम कन्फाइन तौ लेबा असिगुम्बा यामना मवोंग चादबा फिबम सिदी मसिदी कोकनब सिनबा मचुमे अदुगा मितै सिंगना शेड्यूल ट्राइब ओइगे हरिसे ट्राइबल सिंगी हक मत के हाइबन नते नते मोइना खंगदौ सि मसिनेबा यस नागालैंड दा लेबा ट्राइबल सिंग सिगी कोटा सिंग अमता मानदे बिसु मखोगी एडवांस ट्राइब हाइबम लेबना ट्राइब लाइरोने दिगी लोअर कास्ट ट्राइब सिंग लेदी मखोगी बैकवर्ड सिंग सिगी ट्राइबल सिंग सिगी मखोगी कोटा सि थबक संगु मतमदा अमता मानदे बिसु मसि मसि येंगा मोइना हाइगदौबसि सिदी मितै सिंगना ताले स्विसदी जेन्युइन डिमांड ने अदुगा मखोगी हक मतपा नत्ते हाइबसि मखोय खंगदबनि मितै सिंगसु मसिगी मरमदि याम फजना सेंगदोकपा अमा मथौ तारिबा मसि नत्तदना सुम मखोय वखलदि हौजिक कुकी सिंगना पारिसे खोगी मणिपुरदा चंगजिल मतुंगदा फंगफम थोक्तबा एसटी दु मोय फंग्रा मतुंगदा मितै सिंगना अमुका खोगी एसटी जे ओइसेलगदि मोयगी हक मथिदोरे हाइबनेबा अदुदा पाखतपनेबा सिंगनदि मदुदि यामना मरम चादबा मखकनि मितै सिंगी एसटी डिमांड से मखोगी हक मत के हाइबे नते मितै सिंग एसटी ओइगे हाइबनि अदुगा कोई अपानगी करिगी करिदा कोइना मुनरुबा लाकनरुबा दोन जस्ट अनदर केस अदुगा मणिपुर की लेरिबा सिस्टम सिगी मनुंग सिजा थबक पीबा चंगबा खुदोंग चाबा अदुमाय पीबा मतमदा मसिगिदी तोंगान तोंगान दा कैटेगराइज तौर मतुंगदा मी खुदिंग मक्ता चपमानबा हानगी स्टेटस सिदा तुम लहेनबा दुम याबा पोटनेबा अदु हौजिक लाक्चनिंगिदी असिगुम्बा यामना मरम चाबा डिमांड असिगिदमक्ता मणिपुर गवर्नमेंट लौरिबा फिरपसी यामना खितंग खंथनिंगाय ओयेने खल्ली सांगलाबा मतम जे 2013 दा गी हौरखिबा डिमांड असिदा मिनिस्ट्री ना ngसागी 2013 गी कनोदा मसी मकाले हरा अदुदा 13 दने माना ngसागी 13 गी सॉरी 13 गी मेदा कनोसी मागी इथनोग्राफी रिपोर्ट से पिरकनबा मणिपुर गवर्नमेंट दा हाइरखिबने 2013 ना सी यामना सांगबा अखोगी एसटी डिमांड ना यामना कन्ना डिमांड से तोरो मतुंगदा अमुकसु हाइरखिबने अमुकसि मसिदा हाइरे सिदासु पाकोम पिद्रे अनदर मितै ट्राइब यूनियन अमुका हंदकी 2022 की मे 31 दा अमुका मूव तोरपा रिप्रेजेंटेशन से पीरबा मतुंग सिस्ते अमुका 2022 की मे दा अमुका सु इथनोग्राफी से पिरकनबा अमुका सु हाइरखरे अमुका हाइरयबुंग हंजिन हाइरबा सिबाउ मणिपुर गवर्नमेंट ngasi phawwa thadriba masi thadabgi maramneba khoina hangningiba khangningiba miyamna pami si khogi madugi maramda manipur government ki si karino haisi khangningeba kibam dokte sidadi haidi
irang lakani na kibagi maram ju sadre maram di hojik thokliba misi mina yawba irang asidagi hena chawba irang atopa kibam leitre aduga masi thoklo bawda mitei singbuna sum namjil laga yani na namdaraga thambagi mogama manipur government ki keno da lady base masi makti yam chumdaba ama khanghen hainingi bihum thokpa report to pibiu aduga masigi yam lengthy process am lady madu pigarga mitei singje hekta kogi kudak te da schedule drive or do natteba ai sumai thamjage hamra